Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahan bata maru iba pau Manipur ngasi yangkai teret chuba saklang khongjat Hunger Marchers Day ki thauram pangthokli yangkai suba All Manipur Sumang Lila Festival Raijapal lagane sanna ngasi Imphal ki boyama Sumang Lila sanglen da haudoklakani Pradhan Mantri Narendra Modi numinini ki khongchatta ngasi Gujarat thungani mahangna Ahmedabad Gandhinagar amasung Kutchta tungan ba project kaya sangagani amasung jatra hungani amasung Justice Uday Umed Lalit Bharat ki niphumapan suba Chief Justice oina ngasi wasaklokre Manipur ngasi yangkai teret chuba saklang khongjat Hunger Marchers Day ki thauram pangthokli mapung oba thauram All Manipur Students Union N.Suni sintuna Imphal ki bisum singa masa de leiba mahiroi singi ningsing khubamda phiral chingkhatuna leikidraba singi maphamda leisu katuna pangthokhi tungda satra singna khongjat ama chatki DM College of Arts ki ground da satra singi mifam amasu pangthokli ing kumja lising machamapan humpu mangagi ngasigi numit asida seng phangdabadagi mahiroi singna ihau hauduna sarkar ki mayokta khongjing changsilakpada madubu lakchina bahona bada police na nongoi kapada myoi madi Nilamani Pramodini Chaubal amasung Nabakumar lekhidabani thaudo atu puning singduna sahi kudingi N.Suni numit asi saklang khongchat haina pangthoktuna lakli numit asika madi lenana ru mahal theater gi artist singna sanaba saklang khongchat ningsing lila chu utkani Yangkai suba All Manipur Sumang Lila Festival ngasidagi Imphal ki Palace Compound leba iboyama Sumang Lila sanglenda Raijapal lagani sanna nungtil pung 3 da hodokani Festival asi Manipur State Kala Academy Khomalampak na sinduna ngasidagi hoduna mathang thagi 13 phawba sathagani Festival asida punna nupi amasung nupa gi lila kanglup kunmanga na saruk yagani masida nupa gi kanglup da 13 amasung nupi gi kanglup da 13 na saruk yagani Thauram duda Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh saruk yakani mamangi festival da athoi ahin takraba singda manasu yentokani ngachi ahuba numita Sumang Lila maribak ningba koireng sana utkani Humputara taruk suba lining ngak senba numit amasung malem papal chingkhatba numit ngarang Imphal gi kangla da pangthokre Thauram duda saruk yakiba Rajya Sabha MP Maharaj Leisemba sana jawbana hai Kangla Port Mausa ki phibam da amuk hana simgatnaba kendra dagi sentang pithaраklakani mahakna hai sana kunung nomaijing khudingi ayupung 12 dagi nungtil pung 2 phawba hangani Raijapal lagane sana Manipur ki Raijapal oirakpa ngasi sahi ama mapung phare numit asika mari lenana Raijapal na hai miyam gi mating yaudana mahakna Manipur ki Raijapal ama oina mathau pangthokpa ngamloi masigi damak Manipur ki miyam da thagatpa phungdokli amasung tungda lakadaba thabak singda miyam na mating pangbinabasu Raijapal na appeal tawri Bharat na ning tamlakpa sahi humputara mga mapung pharak pagamari lenana pangthokpa Azadi ka Amrit Mahotsav Palan ki manung channa nomagi oipa jati thaki seminar ama modbungi Presidency College da ngarang pangthokre Emerging Trends of Scientific Research and its Cultivation haibe hiramda pangthokiba seminar adu college asiki physics department na chinbani Pradhan Mantri Narendra Modi ki pukning ki wa man ki baat hayeng Akasbani ki thongda sandokani handaki asina Pradhan Mantri ki marphutara ni thoirak suba man ki baat ni thagi oina Akasbani ki thongda sandokpa thauram asida Akasbani Imphal nasu Kangla amasung Sangai channel animakta Pradhan Mantri ki pukning ki wa man ki baat relay tawduna tahangani Pradhan Mantri ki pukning ki wa hek loibaga masigi Manipuri wanthok Akasbani Imphal na sandokani masi numidang pung 9 dasu amuk hana sandokani Elade Surachanpur na su thauram asi relate tawduna sandokani Mar paite kabui thadau mau paumai amasung tangkul londana mathangi numita sandokani Manipur ngarang myoi changma kunthani toi COVID-19 test tawbada myoi 13 nauna COVID positive oiba thingnaki myoi kunma thoina laijat asidagi naba phaki Haksil Vibha ki pauna hai ngarang phawbada rajya asida punna COVID positive case lakh ama lising kuntha mapan chatuk humputara matoi sure masigi manungda myoi lakh ama lising kuntha taret chamri kuntha mapan naba phakre naba phabagi sangsa damar putara ni pan dasmik mari sinoni hauji COVID ki active case marputaru khakta ngaire
ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 2,146 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ 1,38,000 ꯆꯨꯞꯅ 53 ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯗꯣꯁ 2,90,363 ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11:30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ 112 ꯀꯥꯞꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯊꯨꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯃꯦꯗꯥꯕꯥꯗ, ꯒꯥꯟꯙꯤꯅꯒꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯠꯁꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯍꯃꯦꯗꯥꯕꯥꯗꯀꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯔꯤꯚꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯈꯥꯗꯤ ꯎꯠꯁꯕꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯡ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯇꯜ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯁꯨ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯟ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯑꯍꯃꯦꯗꯥꯕꯥꯗꯀꯤ ꯁꯕꯔꯃꯇꯤ ꯔꯤꯚꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯈꯥꯗꯤ ꯎꯠꯁꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯎꯠꯁꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8,500 ꯔꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯪ ꯅꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯔꯦꯡ ꯁꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯀꯠꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯚꯦꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯟꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅꯒꯔꯒꯤ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯔꯨꯇꯤ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯆꯍꯤ 90 ꯁꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯎꯗय ꯎꯃꯦꯁ ꯂꯂꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ 94 ꯁꯨꯕ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯚꯕꯟꯗ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈꯤ꯫ I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. ngarang masagi matam loiraduna thabakdagi pothakhraba Justice N.V. Ramanagi mathangda Justice Uday Umesh Lalitna Bharatki 94 suba Chief Justice oire. Justice U.U. Lalit telaba matam numit 63 ni khak thabak paigani. Justice Lalit mamangda singthaniai oiba rai kaya pikiba misakni. Justice U.U. Lalit Mumbai ki Government Law College Criminal Law da specialized tawrakpa mioini. 1945 फाउबा बॉम्बे हाई कोर्ट प्रेक्टिस तौरखी 1946 महक दिल्ली अमुक मखाताना प्रेक्टिस तौखी चीफ जस्टिस यू ललित तेलब मतम नुमित 63 नि खक थबक पाइगनी नागालैंड सही चामगी मतुंग अनिसुबा रेलवे स्टेशन गरांग मुख्यमंत्री नाइफ्यू रियोना लमथाखरे 1953 दिमापुर स्टेशन हंगदोखरब मतुंगदा गरांग सोखुरी रेलवे स्टेशन असी राज्य सिदा अनिसुबा रेलवे स्टेशन ओइना हांखिबनी मुख्यमंत्री ना डोनी पोलो एक्सप्रेस अदु सोखुरी रेलवे स्टेशन दगी लमथाखी रेलवे स्टेशन असीदगी नागालैंड अमसुंग मणिपुर के पैसेंजर सिंपो गुवाहाटी दा चटपा यारगनी मुख्यमंत्री नहाई थौरांग असिना नागालैंड अमसुंग युमथंगनरिबा राज्यसिंगदा चाउना कानबा फंगलगनी गृहमंत्री अमित शाह ने ngasi छत्तीसगढ़ की रायपुर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की ऑफिस बिल्डिंग अमा संगारगनी श्री शाह की रायपुर खोंगचट असिदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम दा पांगथोकपा मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी सेमिनार दा सरुक यागनी अरुपेटा मरुइबा पाव अमुक हन्ना मणिपुर ngasi 53 सुबा संगलाप खोंगचट हंगर मार्चर्स डे की थौरम पांगथोकली 50 सुबा ऑल मणिपुर सुमांग लीला फेस्टिवल राज्यपाल लागनी सन्ना ngasi इम्फाल की इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेन दा हुदोकलगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुमित निनी की खोंगचट ngasi गुजरात थुंगनी महांगना अहमदाबाद गांधीनगर अमसुंग कट्सदा टोंगान प्रोजेक्ट कया संगागनी अमसुंग जत्रा हुनगनी अमसुंग जस्टिस उदय उमेश ललित भारत की 94 सुबा चीफ जस्टिस ओइना ngasi वासक लौखरे पाउलोइजरे